Kad crtate čokurei simbol, reiki, prvi reiki simbol, jako je važno da spirale koje vidite sada na ovom crtežu, da budu nacrtane u potpunosti, što znači da ovaj treći zavijutak, kako ga crtate izvana prema središtu, sječe u vertikalnu liniju. Znači, simbol se crta tako da pratite smjer pisanja u našem jeziku, dakle s lijeva na desno, tako se povlači vertikalna linija, zatim prema dolje i onda se nastavlja u istom smjeru crtati spirala, 3 kružnice, 3 zavijutka od izvana prema središtu. I ovaj treći mora presjeći vertikalnu liniju. I sada kada to tako presjećete, vidite što se događa. Zapravo sjecišta spirale predstavljaju 7 čakri, dolje od korijenske, pa preko druge, treće i četvrte u središtu, koja je inače središnja čakra kod nas, a i ovdje otvaramo reiki, tako da ovo ima jednu višeslojnu simboliku zašto je tu fokusiranje energije putem ovog simbola. I onda još gore idu 3 čakre. Na vrhu, znači gdje ova vodoravna linija prelazi u vertikalnu, neki smatraju da to predstavlja 8. čakru. Čakru duše ili čakru svjetla. Znači, ona ima funkciju vrlo sličnu i 7. čakri, dok duhovna čakra, neki ju nazivaju još i čakra duše, to sad možete malo više istražiti ako vas zanima, ali zanimljivo je evo da je znači i ona prisutna na ovom simbolu, pa možete to uzeti da taj promjena smjera crtanja tog simbola, odnosno toka energije, predstavlja tu energiju koja se spušta iz univerzuma kroz sve čakre i fokusira se u vašem srcu, u središtu vašeg bića i od tuda vi dakle radite onda reiki sebi i drugima. Tako da eto, imajte na umu da je jako važno taj treći zavijutak presjeći radi ove simbolike koju nosi čokurei.